Yorana tatu katoto, akara mai nei I roto I te ātianga o tai ke te ko tata mai au te. Ko te tatu tumutapura ko ioki no runga I te polokaramu di karanga ia ko te cook save ia. Roto I te reo papa, contact tracing, te polokaramu. Aro nganga tō mātou I koni I te pōta, ko rena koni te airport. Ko te kakorongo di polokaramu ko ioki ko te akara matatio I anga tātou te waronga te Oki mai nei no nuti re nea. Ka mani e tō rātu mea, tō rātu au, karanga I tō rātu detail ki roto I te ia pia roro nei ia. Me te mea ka maki ake te tangata o te COVID. O te mea roto I te tuata o te COVID I te ngaru maiva. E ka maki ake eia, ngoi au e rira I te akarakara ia e, tia ua e tāna unga I e ere nei. Me rea te koe, auranga ia te numero ki a koe. Ese ka ere koe, ka scan koe, mua ke ere tui koe te akaranga mi te CITC. CITC e te iau kalapu ere, ka ere koe ki te night club. E masini tā rātu I rira, me ere koe, o scan koe tō o numero. Nā te rira, ka kita mai e, no kōana koe, te au ngai tā au I ere ana. Te vai atura te au ngai ke atu, taka ke mi te airporti, Kia reti tā ia koe. O te public health I tūpapa, o te ngai te ia. E pēra katoa ki koe I te office o te tourism, te ngai tai I koe nei. O te ia reti tāanga, hari raro kei te tūrea. O te ia, kananga tātou I te reo papaya, voluntary te ia. Kia reti tā tātou te uronga no te uki mai ni no nutiri ni mai ia. E taka maro I te ni mātou te maraiora ia tātou katoa kia reti tā. Kia tauturu mai koutou I mātou, te maraiora. E pēra kato tō tātou Pasileia. O me kare tātou I ngarona I te maki COVID I te ngaru maiva ki tāmai ki tō tātou paenua kukainene.